رحيم الزول دار رباح الزول اكسل aussi الزول رحيم الزول عم رباح الزول كشيني تميش داغن اكسل ouais C'est il ton a fils, assuré hein ouais دميش دمي oui c'est lequel c'est l'inné Oh, hein non moi quand je dis c'est lequel ah tu veux dire est-ce qu'il est déclaré là Voilà. c'est ça il est déclaré il n'y a pas de problème voilà donc il y a Axel qui a assuré la ça fait penser à certains chanteurs ouais il a Axel واسمي ابيس واسمي صوفي طيلي كل يوم نميك première classe voilà oui un très bon animateur il y a la relève hein, c'est bien ouais il a animé chini ولا شيك donc on قال راح Axel est assuré voilà tu pourras sortir madame Axel c'est l'animateur principal نسيت يخدم لي شونسون هساك voilà tu pourras sortir madame en même temps ah une armée d'âmes voilà دليل 35 déjà atteint le salon nature on vient de sortir de l'AG de la radio encore une fois chini ولا شيك ديالنا encore une fois Dali la radio était saccagée hein ouais bon voilà c'est un saccage de plus le deuxième en 2 mois après bon il y a une plainte qui est en cours on peut pas se prononcer ونزير هذا نوثن bon لازم حال الحكومه هي كاين ces actes oui de toute façon نزير لازم حال باتي شمال لازم حال وقادنا هات ouais non déjà la radio toutes les émissions et en plus celle de samedi soir donc ça justifie le nom rebelle tout simplement ouais voilà bon ça veut dire qu'on dérange et puis c'est une bonne chose Voilà. quelque part c'est une bonne chose en tout cas on continuera à dire les choses et que ça plaise ou pas à certains c'est comme ça Radio Canu ça se passe comme ça chez Radio Canu chez McDonald's ouais voilà donc un bonjour à tout le monde hein, ils sont tous à l'écoute tous et toutes à l'écoute hein, on les salue tous et voilà Assagui Slayaf Afoumaïnou c'est Faroudian Ali un très bel album qu'elle a différent ouais c'est qui ça est sorti cette semaine et je vous invite à l'écouter vous allez encore visiter les contrées Amazir voilà un peu Amazir c'est Tmoujou Kawaïl Amazir c'est Libya sinon Nishawiyen un joli cocktail de la recherche, du travail, un hommage à Samrouch, un hommage au journaliste, pas mal de choses. on va découvrir l'album exclusivité Radio Canu. c'est les flashes ما سمح سيسود تخدم نخدم ميغالز نطاس voilà donc Axel وقيلا شي غادي نفضل الحاج Axel اللوز ouais لوز واخا اكسل ها اللوز تصيدي هضره سي ها مش ساندويتش voilà يخدم لي لا سانسور اكسل voilà il a bien fait خلينا لا نكلي هضره نكونوا نهضر voilà déjà كاين l'animateur principal aujourd'hui ouais nous l'animateur سقد Axel كينيا سواش تصاني استقبايلي تسنى تهضر تقبايلي كلمه قالت له شي دينا وي قخام هاك اللي تقرب تسمح سي راديو إلاك الا قدا شو الا قد سي راديو يسد وكندي عسباباس الى قوي ذي غدي يسلنا وذي غدي يسلنا كنوصل في الاساسك لا راديو استقبايلي مع الصروميت ها استقبايلي مع الصروميت سكفاليس واش تهضر دي برا سكفاليس صراحه ايدي تمورت سكفاليس غارغاز سلوميس سلامي ok d'accord donc Axel il a 5 ans ça va il va aller المذا يتلحون la radio ما يتغمي ترونكيلا ديت دو كولاس مو يتغمي ترونكيلا ساكي كان دي دو سي بون فوالا ترونكيل ثقيم ضايع داكور هذا شو السني يماك ما سمح سي سيد لا إن ساقلين تسانسا فافا الزول يومي يماك ها
إيماو يماو أمشي الصور دي ثمورث يمانا ماما إيماو يماو C'est ou l'art peut-être Massimeo. Dis-moi, il rapporte les choses qu'il voit là? Non, 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 il y a une complicité, il n'y a pas de problème. Les copines, le premier rendez-vous. Il y a accès avec des narayos de On ne sait jamais si nous qui m'échit de méo qui est au faire de gouberi. Axel. Il va le rogner. Axel, de la radio, l'ent là où il y a sagin roulage. Let. أشحال Non mais arrête du chantage là. أشحال يقلن تلاوين. Tu peux entendre là. Il est en train de lui souffler des. Attends, c'est de la radio. C'est vrai. Ok, Adali, allez. Son téléphone, Adali, là. Il est sur ton chemin. Il va faire des dégâts. Elle perd tes fils. Allez, on enchaîne de Charlie, de Farouja, de Noël. C'était l'album Team Lilith. Dans Shtagil Smith. Farouja. Tamour Tigimen. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Farouja en chenoui.
Voilà, c'était Easy et Fulkar, Sor Fourouja. C'est une chanson chenouille. Le texte, les paroles, pardon, Hachad Hussein. Donc, de chenouille, Tipaza. Voilà, c'est le Youth Ntash, toujours en Fourouja. Bon, machine de Maïnou Tinnis, on aura l'occasion de l'écouter tout à l'heure, dans quelques minutes. Son dernier album. En attendant, on s'écoute quelques chansons des albums précédents. Asdensel et Tharosh Islan, Smith Islan, une chanson qui fait partie du patrimoine kabyle. Adaptation, paroles, musique. Fourouja, je vous laisse écouter. C'est magnifique. Je la dédicace à toutes les femmes du monde et toutes les mamans. Et la mienne, bien sûr. Pour vos appels 04 78 39 18 15 04 78 39 18 15 ou alors sur Skype Radio Canu 69. يهوان والمحني قوصن صغار
Allez, on continue dans cet album, Tim Lilith. C'est la chanson s'intitule Yissis Tmazra. C'est un hommage aux reines berbères, Tinhinan, Dehiya et la reine du Djurdjura, Pothirasen Chemsi. Un hommage aux femmes en général, donc les femmes auparavant, c'était des reines, c'était des grandes dames. Malheureusement, on peut dire que les conditions de la femme, c'est vraiment a vraiment régressé. Voilà, je vous laisse écouter cet hommage aux femmes de Farouja Yissis Ntmazra en chaoui, en kabyle et en tariki. C'est parti. والعين النغم ما نشتغل نغني زمولنا إذا جيت تسدنان النغم إذا جيت تسدنان النغم تللي يسيب كرية تلا دنير أغلان النغم تللي يسيب كرية تلا دنير أغلان النغم متمغني دي تسرس ذي الذوال النسيوني يسس وذرار لور صغر فرش ودمت تزوري دي تسرس ذي الذوال النسيوني تنازغت السندير وقزل نسيت كل مسمولي اللي غركبت وتحود أجمير أي شم من وساني
Asta, une chanson ancienne qui a été composée par Adel Hamzab. Elle a été reprise par Farouja. Je vous laisse écouter. ساخمل هاي تزعم تنشي مثلنا تتشرط جالسنا ترسل تشوت الماني غلن لو قرداش الساخمل سلاسل هيشات القار تلاقي والزيت ونطيب زلزل صديق شدورير دامت انت استغني سلاسل هيشات القار تلاقي والزيت ونطيب زلزل صديق شدورير دامت انت استغني انا اللي زلت اسطوان انا للا ما ودي زلوان انا اللي زلت اسطوان انا للا ما ودي زلوان انا اللي ماري وسان انا اللي جاري غرسان انا اللي ماري وسان انا اللي جاري غرسان صفوسي والماء أمدو ثانو فجاج تلاقي وغتنا مان دي فرورس ديو زور ولي الطيف وغتنا دان أمدو ثانو فجاج تلاقي وغتنا مان دي فرورس ديو زور ولي الطيف وغتنا دان أنا اللي زلت اسطوان للا ما ودي زلوان أنا اللي زلت اسطوان للا ما ودي زلوان للا ماري وسان أنا اللي جاري غرسان أنا اللي ماري وسان أنا اللي جاري غرسان صدر الدولة والنار اللي جردي نفوسي لا ولس ديالي قار يشرغف لا تنسي صدر الدولة والنار اللي جردي نفوسي أنا لا زلت اسطوان للا ما ودي زلوان أنا لا زلت اسطوان للا ما ودي زلوان للا ماري وسان اللي جري غرسان للا ماري
on part dans les années 2004, c'était l'album Tamazra. Elle est toujours dans les années 2004, Adi Roh.
عوالي en 2004. Bien. Allez.
finit avec ce titre Tanikara Fejmelt et Garmahma Sinessa, un titre qui n'est jamais sorti, qui n'a jamais vu le jour et qu'on a le plaisir de vous diffuser. Tanikara Fejmelt et Garmahma Sinessa. Restez avec nous juste derrière, ce sera la nouveauté de Farouja des albums, l'album en exclusivité, pardon.